Selam dostlar. Bir atla ötüp de gitti. Sizin bilen efirde jırlağı kitapçılığı. Hem min anın alıp barışsa Firdevs Cemaya. Eğinde benim yanımda Matur, Şiber, Batır, Zirek donatlı oyuncularımız otura. Onlar bilen tanışıp edik. Birinci oyuncumuz Gülye Mingazova. Yakınarak tanışı için iktibar ekranlarga. Gülye Mingazova, Әлмәт шәһәреннән. Әлеге вакытта Казан Федераль университетының икътисад һәм финанс бүлегендә укый. Хыялы бәхетле гаилә кору. Буш вакытында җырларга ярата. Кечкенәдән конкурс һәм концертларда чыгыш ясый. Гөлия акыллы, тәрбияле, киң күңелле, үз эшенә җаваплы. Яраткан кешеләрен югалтудан курка. Gülye Mingazova. Gülye. Firdevs, Keyifler nişik kisarayım hele. bik yaxşı. Jırlağı kitapçılığına nindi keyifler bile kildin. Ede silelesirek. Jırlawa kitapçılığına şep keyiflerim bilen kildim. No bik kavşayım. Bir şılam. Nege kavşaysın, nersesin, barışılasın, nersesin kavşaysın. Sizni ko'rgan için birinci mertebe. Mine kurgeç kavşadık. Jırlağı kitapçılığına kilgen için tügül. Mene siz kilgensiz bir dus kızıgız bilen sahne altında sizin için indi bik onda yanıp kiyip dura. Hem yigitigiz bilen kilgensiz. Aye. Ellekin neşe, Künleşe. esin. Min de künleşem elbette. Soğuşasız kinde. Koşakta bulgalıdır indi. Понятно. Gülye Mingazova koşamamız. Zor rahmet, zor rahmet. İkinci oyuncumuz bilen tanışıp ötemiz. Refkat Jalaliddinov. Yakınırak tanışı için iktibar ekranlarga. Рафкат Җәләлетдинов, Казан егете, хыялы Үзбәкстанга барып кайту. Буш вакытын машина астында үткәрә. Уял шан. Бер урында тик тора алмый. Йоклаганда гырлау урынына җырлый. Яхшы яклары: кечкенә буй, ел буе кара булуы солярида экономик итәргә ярдәм итә. Кинәт тавышын югалтудан курка. Уйламый эшләгән гамәле Матиз машинасын сатып, газель алды. Refkat Jalaliddinov. Dostum, yigitler şey sen aşı gel, hallerin çık. Alda gel. Alda gel. Mene, benim şunda bir kızık sırav, maşina aslında yatırga yaratam degensin. Bir kızık sırav. Elle maşinalar bile kızık sınasın. Yok, maşina aslında kulega bit, kıyaşın itmeyi. Kışkını da şunda yatasın, şeykini de şunda yatasın. Yok, kışkına salkın bit. Kışkını salkın. Refkat Jalaliddinov. Üçüncü oyuncumuz Yıldız Gayazova. Eyde kız yakınlarak tanışıp ettik, iktibar ekranlarga. Йолдыз Гаязова, Актаныш районыннан, хыялы алып баручы булу. Белеме буенча инженер. Музыкаль мәктәп тәмамлаганнан соң озак вакыт җырламаган. Яз көнне Фирдевс Тимаевның Яршаллы шәһәрендә узган концертыннан илһамланып кайткан һәм сәхнәгә чыгарга карар кылган. Һәрбер нәрсәне уйлап эшләргә тырыша. Ярдәмчел, рәнҗештән курка. Тапшыруның алып баручысы Фирдевс Тимаев икәнен белгәч, ТМТВның электрон адресына заявка җибәргән. Yıldız Gayazova. Yıldız. Şunday keyiflerim ko'tarilib ketdi. Benim konsertga borgach, azrak ruhiy kishi olib qaytgansan deb eshitdim. Silal azrak. Әйе, шулай Фирдевс. Чаллы шәһәрендә сезнең концертта булырга мөмкинчелек булды. Сезнең сүзләрегез, үзегезнең тормышыгыз турында сөйләгәч, миңа бик ничектер көч бирде, ул миңа илһам бирде. Бер кайчан да авырлыкларга бирешмәскә дигән девиз бик ошады сезнең тормышыгыздан алынган. Шуңа да мин үземә дә ничектер сезнең концерттан көч алып кайттым. Ай, рәхмәт. Yıldız Gayazova. Hem sizning bilan, bizning bilan Kazanның eng
İntike DJ ayaklarını bir yete yürek divişin tizet yatırgan DJ'miz DJ Ayon. DJ Ayon Kazan in the mix. Birinci roundni başlap jiberamiz. Do'stlar, siz hazırmı? Hazır! Ay, rahmat. Birinchi raundning tartibini anlatib o'tam. Birinchi raund do'stlar, agarda siz tatar estradasini yaxshi bilsangiz, bek jengil ham bek godi bo'lib tuyulacak. Chunki har biringizga ishar ki o'ynatlar. Siz ul kiyni tanib, nindi jirkan kim boshqarganini aytib o'tirga tegish. Agarda siz jirnig'ini yoki boshqaruvchini aytib o'tsangiz, ul vaqtda bol sanalmay. Agarda endi siz jirchini ham nindi jir ekanini aytsangiz, shu vaqtda sizga bol beriladi. Do'stim, sen hazırmı? Hazır. Ayon, DJ Ayon hazır. Bismillah aytib boshlab jiberamiz. İhtibar, tanıymiz. Stop! Toşlama, enkey toşlama, mine izgidi. Aydar Galimov. Salavat Fathidinov. Salavat Fathidinov taşlama, erkek taşlama. Ko'chamamiz. Taşlasan izgediğana min rahmetli bulanma. Ay, rahmat. Şunday topshiriqni shunday izgi nurli jir bilan boshlab jiberdik. Salovat abining ishidan da tashlama, enkay tashlama degan jir bilan. Do'stim, afarin, davom etamiz. Bir, iki, senin motor, Hazır oylayım. senin motor yezing için, motor yılmayın için tağın bir varyant. Evet, tez-tezgina. Elfina Asxamova tugulma? Nechik? Elfina Asxamova. Jirning ismi? Jirning ismi? Elfina Asxamovani qo'yan, men aytganga yo'q. Bir, jirning ismi kerak. Agar jirning ismini ayta olmasang, yo'q. Bir, ikki, uch. Keyifni bitirmaymiz. Elfina Asxamova. Tuğan kun. Do'stim, keyifni bitirmaymiz. Davom etamiz. Stop! Bu jirni bilaman men. Men de bilan. Bilding da? Tag'in bir tinglasam bo'ladimi? Hozir mana tom bir tinglatsam, hozir Rafkat bilan Yıldız aytadilar endi. Bu Firdus spesialni Pavla Tug'ini tinglatadi deb yarar. Birgina 3 sekund. Stop! Bir, iki, Esga tusha olmayman. Ayrat Safin yasha yerda iz qoldirib. Ede. Yaşajire iz kaldırır, izler sığınmasın. Zo'r rahmat. Keyifni bitirmaymiz. Ko'shamamiz keyifni bitirmaymiz. Rafkat, do'stim, keyiflar haybat? Aliga menim kayif haybat. Aydagiz ko'p siylamagiz, boshlagiz ayon ayda. Bir, iki, üç, stop. Montajer benim kartotekada yok. Montajer menim nersada yo'q? Kartoteka. Kartotekada yo'q.
Венера Шаймиева. Қадірлеуге лайық біздің әткәй, ышанычлы ғаилә Ишеткәнең юк. башлыгы. Үзен беләм, җырын белмим. Яшәү шатлыклар дип атала Венера Шаймиева. Сез белсәгез, менә дөресен әйткәндә, минем өчен мин Венера Шаймиеваның мин фанаты. Үләм мин менә Венера Шаймиеваның җырлары өчен бөтен җыры мәгънәле. Тавышы да шундый аерым, менә шуңа күрә инде син аны белмәвең, конечно, мине нык үпкәләтте. Ярар, кайфны бетереп тормыйбыз. Дәвам итәбез. Бу достым синең картотекада бармы? Табылды. Табылды, кем ул? Әлфинә Әсхәмова. Не җырның исеме? Син минем өчен туган. Син минем өчен туган. Туган. Дип. Ничек? Җырлап күрсәт әле. Башын хәтерләмиш. Ул ятныкы. Ул ятны кымалдырмый. Ул минем өчен туган. Эх, Әлфин апа күрсә, ват күрсә. Сине җырларга өйрәтер иде. Шуннан да Әлфин Әсгәмова җырның исеме? Син минем өчен туган. Төнге урам. Төнге урам. Абарин. Достым, әфәрин. Әфәрин. Ага. Әле Рәфкат, булды аюн, озак җырлатма. Әле нәрсә әйтәм, тыныч кына утырайың, мондый тавышлар чыгаргач, шута мин сине икенче яктан талантыңны күрә башладым. Дәвам итәбез. Күзәгә никтер спектакль килә. Кинолар килә. Җырның исеме хәтерлим, Тәкәрлек дип атала бу янда. Фильм да бар. Кем җырлаган хәтерләмим ян белим. Гөлнара Исмаева, син минем бердән бер. Тәкәрлек, таушым зәкзәрлек, бер Кәефне бетермибез. Кәефне бетермибез, дәвам итәбез. Кул чабып алабыз. Йылдыз, син күреп торасың, әле икесендә дә берәр бал. Әйе. Өмет синдә. Әйдә, Аллага тапшырдык. Аллага тапшырдык, киттек. Стоп! Кайчы иркәм, кайчы яныма. Ләкин кем башкарган хәтерләмим. Арайырак. Бер. Җырның исемен белгәч, җырчы Юк. аны белергә. Юк, тәртип шундый, җырның исемен дә әйтергә тиешсез, кем җырлаган да әйтергә тиешсез. Менә эстрадада ирад җырчыларыннан берне генә әйтсәң, туры килергә мөмкин. Чөнки аны минем уем буенча мин белгәне бер 3-4 артист җырлады. 1 2 Рафаэль Латыпов түгелме? Салаватмы? 1 2 Әйтизрәк. 3 Аны җырлады Фирза Рабый Мортазин. Ришат Фәзи Ахметов, Салават абый Фәтхетдинов. Сәлам әйтегез кышкайлар. Яра, достым, кайфны бетермибез. Дәвам итәбез. Аңлый алмадың? Тагын бер мәртәбә. Bir, iki, Тел ишендә гына тора әйтелмим. Коя тора? Тел ишемдә. Коя телен күрсәт әле тел ишендә. Тора шул, тел ишендә тора. Иркә, эх, бәхет көтүләре! Дәвам итәбез.
Yıldız. Sen benim keyfini düşürəsin. Все бал 0 mı benim пока? Plus 0. Senin yılmayın için plus 1. Devam ederiz. Yıldız. Bilesin mi ol jırını? Tam bir kat. İldar Ahmetov. Ha? İldar Ahmetov. İlder Ahmetov. Uyla. İlder Ahmetov. İdim. Bir. İlder Ahmetov. İki. Üç. İldar Ahmetov kislerge biriler idim min degendir. Koşababız, koşababız, koşababız. Dostlar, şunu bile bizim birinci oyun tamam. Tezgine netice yasam olabız. Bizden Giliyede 1 bal, Rıfkat'ta 1 bal, Yıldız sinde elige 0 bal. Koşababız. Şöyle bizden birinci roundumuz tamam. Düşemiz ikinci roundka. Elige bizden sponsorumuz hakkında. Bizden sponsorumuz Juju restoranı. Juju restoranında bar da var. Tatar müzikasını yaratuşlar için Tatarша diskotek ötkerilir. Kendi Juju barda talgın gına müzik oyunu ekişin en kızığı başlana. Diskoteka, güngülli tanışular, eybet keyifler, temli aşamlıklar, isimlikler, tevlik eğlenesinde Juju barda eybet keyif. Şöyle ettirip dostlar ikinci round vakıta gelip de ciddi. Dostlar siz hazır mı? Hazır. Keyifler şep? Şep. Ay, aferin. İktivar ekranlarga. Eybetlep karayımız. Bizden ekranda jidi şakmak. Jidi şakmak içinde jidi süs. Bu bizden tanılgan bir jırdan bir cümle anılgan. Hazır her birigiz şiratlap, dilegen, köngülünüz dilegen bir sanını oşasız. O sözge bağışlap bir jır jırlısız. Eğer de jırlı olsanız, o vakitte sizge birle 2 bal. Eğer de gumumen cümleni jırını tanıp, cümleni jırlap kürsetseniz, siz ikinci roundның жеңушісі боласыз. Таңын bir нәрсе бар. Қайсыдыр санда kızıl şakmak yata. Eğer de siz kızıl şakmakka doğru giderseniz, demek oyun ikinciye köşe. Anladınız? Anladık. Ayı. Dostum, canın dilegen birer sonu oş. Qaysı son senin için uğuşlu deyip aytası kele? Birinchi son. Birinci son, birli, kişli. Küngüllerge, birer küngüllerge degen bir jır. Jır kirsin көңілге, hem tursun ömürge. Anlaşıldı. Aferin, koçababız. 2 bal. Devam edemiz. İkinci son. İkinci son, see you. 1, 2, 1, 2, 2 yarım, 3. Rıfka dostum, see you sözüne. 1, 2, 2 yarım, 3. Yıldız. See you sözüne, see you, see you. 1, 2. Mana benim bir jır var. Kolxoz jırı. Devam edemiz. Suyam
Benim canım üzülüp süyen, süyü var ol dünyada. Ay rahmat. 2 bal. Dostum, bir narsa gana unutma. Kaysadır şakmaklar aslında kızıl şakmak yata. Min etelmeyim 3'teme, 4'teme, 5'teme, 6'teme, 7'teme. Şuna göre güngellin bilen oş. 3. san. 3. san. Mana men sana aytdim bit. Kızıl şakmak yanarga mümkün deyip. Rafkat, kilgeç degan sözge. Belki seni jırını tanırsın. Zimlerini tanıdın mı? Yok, kilgeç degan söz. Haydi. 1, 2, 3, stop. Gittik. Sen kilgensin iken şeşlerime 2 bal. Devam edemiz. 5. 5. Dip. Dip. 1, 2, 3. Devam edemiz. Diksin deyip, yanıp kıyıp. Ne diyeceğim bu? Öyle üzerine çıkardan tizgine. Yok. Estradada 2 bal. rahmet. Devam edemiz. 4. san. Neçenci? 4. san. 4. san. Точно? Точно. Aha, gittik. Yaşarsın. Yaşarsın. 1, 2, 3. Devam edemiz. 1, 2, 3. Devam edemiz. Yıldız. Yaşarsın. Yaşarsın diyen söz. Yaşarsın. Yaşaysın mı? Devam edemiz. Uzak yaşenge şatlık bilen. 2 bal. Rahmet. Devam edemiz. 6. san. 6. san. Yazlar. Yazlar. Yazlar bu, motor bulup kildin turmuşuma. Motor bulup gittin sen menen. Hazır. Ha bu tence jırlayım. Aha. Yaz jite terezen. Terezene açtılar. Tıp bite. İsine gana 2 bal. Rahmet. Devam edemiz. 7. san. 7. san. Sayın. Belki sen jırını tanırsın. Yok bilmeyeyim. Köngüllerge siyik kirgeç, yaşarsın deyip yazlar sayın. Koysыңыз, қазір жырны жырлап көрсетіп әйте ала. Мен 2-ші раундның жеңушісі болып шыға. 1. Min bilem. Тыңдайым. Көңелләргә сөю килгәч. Кем жырлай? Айдар Галимов. Ай Фара. Ай Фара. 2-ші раундның жеңушісі. Жырлаймыз. Yaşarsın edip yazlar sayın. İkinci raundның жеңушісі Yıldız Gayazova. Шайтер біздің ikkinchi раунд ақырына жақынлашты. Біз достар тезгіне нәтиже жасап аламыз. Қоя менің компьютерім, менің сихірлі алтын папкам. İkinci raundga nәтиже. Giliye 10 bal, Rafkat 0 bal, Yıldız 5 bal. Muhterem dostlar, kelib жетті 3-ші раунд. 3-ші раунд бик гади. Қазір мен сіздің талантыңызды қарап отырам, рахаттанып. Сіз яратып башқарған бір жеріңізді башқарып өтесіз. Қойсаңыз мотор башқара, ол вақытта сізге 1 бал берілі. Достым, сенен башлаймыз. Әйді, нендей жыр алып келдің? Пішен үстінде деген Крәшін халық жыры.
үшін өлердей болам. Білмейсіз достарым хәлләремне, сезнең үшін өлердей болам. Быйыл пешенерне мин чапмадым, бірлегенер алып ла капмадым. Шит җирләрдә йөрдем, дөнья гиздем, сездән якыннарны ла тапмадым. Шит җирләрдә йөрдем, дөнья гиздем, сездән якыннарны ла тапмадым. Сездән якыннарны ла тапмадым. Афарин. Dostum рәхмәт. Рафкат. Нинди җыр алып килдең? Олы юлның тузаны, халық татар жыры. Олы юлның тузаны, татар халык җыры. Rafka Jalaluddinov. Aferin. Aferin dostum. Aferin. Oyununa devam etemiz. Yıldız. Nindi jır alıp geldin? Senin sırın, benim sırım. Senin sırın, benim sırım. Benim sekret, senin sekret.
Yüreklerimiz uğraşkende Oğlun indilmesi gelide Yaşmadı da yüreklerge Ortak sır yaşırında İkimiz de monosisiz de Senin serren, benim serren Yüreklerde su yok ise Sırlar bulup yaşırında Yine diske düşüremde Yürekni yaşındırlar Senin minga kiluğuna O şulay ağlıdan bile İkimiz de monosisiz de Senin serren, benim serren Yüreklerde su yok ise Sırlar bulup yaşırında Aşık olup bir kuruda Yaşın ol yüreklerge Sanmışa derkimge de Mehabet şulay dile İkimiz de monosisiz de Senin serren, benim serren Yüreklerde su yok ise Sırlar bulup yaşırında İkimiz de monosisiz de Senin serren, benim serren Yüreklerde su yok ise Sırlar bulup yaşırında Yüreklerde su yok ise Sırlar bulup yaşırında Yıldız Aferin. Bek motor jırladınız. İşinizin de tavuşunuz motor. Şulay da men bugünkü tapşırıda Rafka dostum sana 2 bal verem. Kızlar sizge birer bal. Koş yapamız. Şulay durub bizning 3-chi raund oxirina yaqinlashdi. Hozir eng muhim moment kelib jetdi do'stlar. Over, lekin o'yin bo'lib qolgan tish. Hozir siz bir-biringiz uchun tovush bergan tish. O'zingiz uchun yaramay. O'yin tartibi bo'yicha menimda qaysiz uchundir tovush bera olaman. Hürmetli dostlar, şulaydı bizden jırlау kitapşırığı akırına yakınlaşıp kele. Hazır kelip жетті şunday vakit netije yasarga. Kuyabız altın şarını, koysağız жеңді деп ойлайсыз. Gülye, senden başla gele. Senin için bugünkü jırlау kida kim talantlırak, kim gülmen, kim жеңді деп ойлайсың? Рәхмәт. Неге? Жырлауы бик тә ошады, күңелгә кереп ятышлы. Көңілге кіріп ятты. Ярар. Рафкат, сен кім жеңді деп ойлайсың?
Фирдус, сен катнашмайсың бугай бит эми. Сен катнашмайсың бугай. Сенің үшін алар не берер едім да. Шынға келгенде кім үшін тауыш берер? Оңға созылам, суға созылам. Senin için ikisi de жеңуші болсын değil mi? Yarar, rahmet. Yıldız dostum, sen kim жеңді деп ойлайсың? Мен Рафкат жеңді деп ойлаймын. Рафкат неге? Чөнки аның тавышы моңлы, матур. Тавышы моңлы, матур. Ярар. Әйдәгез балларын санап өтәбез. Гүлия 11 балл. Рафкат 5 балл. Yıldız 7 bal. Gelip жетті şunday vakit. Benim tavuş 5 bal. Kimdir жеңуші болырға мүмкін, kimdir atılırға мүмкін. Мен өзімнің tavuşımna verem. Рафкат Жалалетдинов. Гелия 11 балл, Рафкат 10 балл, Йылдыз 7 балл. Һәм жырлау кітапшырының лидер жеңушісі Гелия Мингазова. Keyifler? Шеп, Сен шат мı? бик тә шатмын. Senin için келді сүйген ярың. Senin için келді, кем ол, апаң мı? Апам килде? Апаң бір туған, Юк, бер туган түгел. екі туған. Екі туған апасы келген. Рәхмәт бик зур аларга килгәннәре өчен. Аха, әйдә, сиңа сүз. Фирдус, сезгә бик зур рәхмәт. Үземнең әтиәниләремә рәхмәт. Мине шундый тыйнак акыллы кыз итеп үстергәннәре өчен. Барлык Team TV каналында эшләүче кешеләргә бик зур рәхмәт. Һәм жырлауки тапшыруына да бик зур рәхмәт. Син шат? Бик тә шатмын. Достым, біз сиңа бүләк итәбез сертификат. Жырлаука музыкаль шоу жеңушісіне Team TV телеканалынан махсус бүләк. Башкарушының жырын видеоға төшереп телеканалында күрсәтү. Сиңа тапшырабыз. Әфәрин! Зур рәхмәт. Тағын бір нәрсәне айтып өтәм. Кызлар, ашуланмагыз. Минем өчен бүген минем өчен жеңді Рафкат Жалалетдинов. Чөнки татар халық жырын бүгінгі заманда яшьләр чыгып, төбенә кадәр шулай торып башкарып, йөрәккә ярып кергәч, бу минем өчен бик җиңү дип атыйм. Достым, сен бүген җиңүче булмасаң да, әгәр дә сиңа гастроль тормышы кызыксына икән, мин сиңа тәкъдим ясыйм. Минем концертта рәхәтләнеп гастроль тормышына чакырам. Шуңа күрә достым, сиңа аерым рәхмәт. Кул чабабыз. Шулай итеп безнең җырлау тапшыруы ахырына якынлашты. Бүгенге җырлау тапшыруын алып барды мин Фирдус Тямаев. Дуслар, сіз де өзіңіздің біздің жырлау тапшыруына сынықсыңыз келе екен. Экранда yazılgan электрон адресқа өзіңіздің аудиоязмаларыңызны һәм фотосурәтләрегезне язып җибәрегез. Мөгаен нәкъ сез минем янымда шушы стәкнәдә басып торырсыз. Җырлау тапшыруының спонсоры Жужу бар. Жужу барда бар да бар. Татар музыкасын яратучылар өчен татарча дискотека үткәрелә. Көнде Жужу барда талгын музыка уйный, әкишен иң кызыгы башлана. Дискотека, кызыклы уеннар, күңелле танышулар, тәмле ашамлыклар, эчемлекләр. Тәүлек әйләнәсендә Жужу барда әйбәт кәеф. Сен сау булыгыз һәм киләсе очрашларга кадәр дип әйтәсе килә. Ләкин минем дә бер җырны башкарып үтәсе килә. Гомер үтә. Гомер үтә. Нигә үтә? Yıllar arıtı, yol yamgağı, süte. Ut yaşlıke, mut yaşlıke, sizdirmişe, halsiz kartlık, kilip jite, yaşap kalı.
Янып калыйк бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Айлар түгел, еллар түгел, гомер юлын бар матур эшләр бизи. Армас талмас йөрәкләргә җимеш булып килеп керер гомер кәзә. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Яшәп калыйк, җырлаукыда катнашып йөрик. Гомер үтә, нигә үтә? Кешелекне уйга салып, сәгать суга. Яшәү яме, тормыш гаме. Саклар өчен синдә миндә җирдә туган. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Гомер үтә, гомер килә, әнә җиргә яңа сабый аваз сала. Хыялларны ашырырга бу дөньяда синдә миндә җирдә туган. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Яшәп калыйк, янып калыйк, бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Җырлау оке, гөрләп янсын, катнашып калыйк, дуслар, көтәм.